ให้กันมิสันสกุลฮีกันติลังคาเดียวแล้วกันติลังเลตงามาสอนนั่นสตักเวเซละโซลาซอนเกตปะขัดบกะเฮละเฮียนินคนละมาจังเฮียนกันรอนลางโซลาซอนเฮียนกันซูมล็อกแมงไงซาสเกตปะขัดชนิตานี่ส่วนตาเฮียนินกงปุยกะลาติเฮียส่วนเฮลายฮีเมนเกตซูอันนี้ตานี่ส่วนบิลดิ้งพอฮีให้นี่กุมค่ากันกัลมันตะลวะส่วนกุมินาให้กันกัลมาสอนน่ะเราเบ็ดเลยบิลดิ้งพอฮีอัฐาเลตัวนี้ตินให้ชุงลำปกันเอ็นเซลังอันนั้นติลังเซลังเตียนเกตอันนี้นะเฮ้เฮลายเพย์ building main building กัลนะพอฮีอันนั้นโตครบปะนี่ส่วนนี้ตัวน่ะเฮียนี่principal และ founder เนี่ยนักการหันินกรมน่ะฮันbuilding พอฮีเฮลายเฮียนี่ฟิตสมทุมเวลบอร์ส่วนเฮลายสลายตัวนักกะโกลายเฮียนี่เฮมีextension tour hi ala omle do na ni chutiang chon ro man na siamania chon school hi kum som le pahnia upa ni ve to tina ni chutuna chon kum sang ni le som pathum khan bul kan tran khania te chon hei puni hu te tu na mi te hi kuta hian sang ni le som pa ruka tang khan chon in awa hian atira tangin anmani en kolve kania ti chon in ke ni kan tel ve thin khania amaro chu cái này dòng in đường in kan pui man lâu chuwa in kuta vek ro se kan in ti felta khania ti chuan in an mani kutan hi pathian mala som hle me tuna chuan in nursery to class 10 in ti chuan in sang ni le som pakwa tang khan home keinin sang ni som paruka kan lo din tran to box inen sang ni le som pakwa tang khan evangelist teacher min lo thon vele toru ron tir le toru in zomang u an tia ti chuanin home lampo khi Grace Educational and Charitable Society ti in Assama anin register felveka ti chuanin home po khi an mani ne na tang kop zelin le helama po ke mani ming min tel tir ve zel do thoboka chutiang ang chuan rong bolna kan ka khianin kanin collaborate ni chu kan thok ho ani chu chon helai hian main building ni heta hian class 5 atanga class 10 thleng an nin ka hria chuanin so helai hianin building hi then khat chu a hlui kha alani lama hianin ate ho kha an oma chuanin helai hianin surgery heta mizoram tang kan tir kha khami class kha a boka chuan tian kan han fangkwal zelanga helai mi hi building pakhatanita ti chon helai mi hi classroom pakhat ani vele bokta chuanin so tuna sonin zeria class b khi kan en lokanga ni hi mizoram atanga kan tir ni in kumthum to ni atuna sonin class ala meka ani so ani kumthum to ni ni chi chu class nau pangte ni chuanin tuna hian plan chi sang ala meka ni china kan han soitak extension tour kha hela hianin na thok tu no mek boka ti chuanin mai hi ni lovin helama hianin hey hi kan accountant en cashier kan accountant ania samumu ani chuanin he no pang hote tian study project kan neya teacher tene boy pui mek bokani hi hen so tami so Daniel ania puni huwa fapa ni mizoram apiang manani ni sa chan hela hang kal zelanga ti hianin helai hi principal
te quarter ania chuan chungkhi meche room mala ni boka chuan in dining hall tel boka ke point room pakhat khi lai towel in zarna towel por in zarna khi tun ka chunga ka room tura pek kania nuam khop mai mun hi kan nei tha a thok tu ten rin tlaka nuam khop ani lalpan mala somani hi nisina building kan saita ka khan ta principal quarter khanita chuan helai hi tui pam noma chui chun chua tui hi helai tui hi atui bi ke mai ni testimony ro puya nei ka ti to thin kha puni huan en hianin hemi mun sual tran tir hian tui chun chua kan lai tira te chuanin chu tui chun chua an lai chu fit riat fit som velan lai ta tia khanin tui khan muthan tamaya ta chonin zingkara kan vakal ta karo puni hu tui hi tui lo thei maya trong train I hlan tiang ka tia akhura kan lu chila kan khoya pathian mingin mal kan som kan trong trai ta chon kan trong trai zo chon ke chonin ka in tanghal maya atui khamun dangami ne loinang tareng reng lo maya maklu tu ni ti chuanin helai chevela pon han zong le thina hemi tui anga tui hi om le to ngai lo re mai ni amaklu tu ka ni atui hi atui na tha atui hi atui mem mai bok ni ti chuanin helai hi chapel ania fit za ase ni somi so ase zong so fit za ase nia fit som thum azawani ta chuanin heta hianin puai jaka kumtira kan han ter chua tak puai jaka nupui khan class niam lama hianin ala ve boka he nursery ho kg ho an om ve thunga na hianin pima dui kan ron tilanga hei a chunga nia nuam em mai ni hei pima dui po a chul bor khop mai ha naw ten na fa te hoi nan kil tri mai ni he sia sak sar chi mai ni ho me zora mai na angi izo ka ni mel he no sur mai sa ta sam teacher dang te anom boka he na pang te an lom ani e chulem pima du nge sai du te ne ha avan chale Good morning, everyone. Chuan an chuak poanga ti chuan ti hianin le pon khanita chapel ani ngal bok ti khanin hei tung kumina hianin pathian mal somna dong na sa zerla hi zakwale somnga borvel anomta chuanin thoktu hi mi somnga le paruk ni bokta ni chuanin hei lam hi ti hianin hostel building ha ani vele ta hei mun tina hianin ni tuichun chua hi an nei deuh vekani chuan hela hi building hi ni kum kan kal lo chunga hei an lo sak zo ni le ta ni chuanin helaya a eng kan mu hi alaya an phel phoka hetia han ena ding lampanga son ni puai zakate chung kwa kha anoman chung kwa in chuanin helai hian boys hostel ania ti hian chon helai hi field tura project nei me kan ni boka chon he lampo hi ni bokta sola se sarmumua omna mun khani a chetiang he alan dan tlang pui chu ani ta ni
chuanin an principal le founder hi poni huwa hi kan nakina karon pilang le thuak dot ni salai so an motor da na garage vela ni helai lutir hianin splendor second hand Mizoram atangan ken thla kania tuna chuan so bolero top class ang chi kha ania alto omboka so bike omle nual bokani yang so ni to chon helai hi kitchen ania hi chauka erong bol na hun pui ta ni hey anula ani chuan la hi chi chai na mun pakhat ani vele boka chuanin helai hi helam hi residence ania principal residence ania chuanin hei hi ka room ka ti khanita ni hei so nuam sin helai hen somje la pakhata hen mo ke chu khilai sial deuh hlekhi ta bathroom attach vek toilet attach vek ani chan ti hianin hei pu ni huwa ileng ani mek ani hi hei pi sahi tai mo mel thania mi zo trong po thiam mi zo trong en chi bai buk ro le Mizoram khan rei lo te no ma Mizo trong en mi lo welcome thap thin ani no pangte tuna hianin assembly nei me kan hi he te lam hon nia te lam hoin hei me che hoin en kol me kan hi How are you all? Thank God. We have memorized many Bible verses. So today we will do one by one the reading. Okay? Repeat after me and then we will read together. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Let's read together. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. A quick-tempered man. God's foolishness. Let's read together. A quick-tempered man. God's foolishness. Love is patient. Love is kind. It doesn't envy. It doesn't boast. It is not proud. Let's read together. Love is patient. Love is kind. It doesn't envy. It doesn't boast. It is not proud. To fear the Lord is to hate evil. It is more blessed to give than to receive. When words are many, sin is not accepted. Bad companions ruin good character. Do not love sleep or you will grow poor. Develops our skills. I got 2 times. Silver you don't have silver you couldn't drive. That's enough. And inside them. Yes. Inside one.